so much. Maduru mkameliani. Very good. Wow. Kujania boni nile yoksine ebe. Yo asko. Yo ya. Ngakuzala ya. Okay. Wow. Thank you so much. Right now Zapuna Ishara first. Then let's get to it. Though Fizumbuzi Konka Buzi. I don't know. Starting with Jonah or Jonah Media. Ninja Jonah or Jonah Media. Tukuza tayari West manager Maka Apex Events. Yes. I've heard O&A Master Events. Yeah. I've heard manager Statics. Mr. Ivan Statics International. Products. Yeah. Talk about you. Mnoga. I hope the only singing engineer. This time around the situation was stronger. Pierre Kagabisi Chicho. Bravo ambassador. We just have team Manyembo Manyachi to our engineer Chopper. And of course, I don't share one man. Takunda camera. He was like, hi. Big United Agents to our here. Thank you so much. Ladies and gentlemen, introduce yourself, my brother. Hey, ladies and gentlemen, my name is Alvin Reloaded MC. I'm an MC. That's it. Thank you so much, MC ABP. That GNTV. Ladies and gentlemen, we choose to achieve our superstar, one and only, Kate Muchisa Atuachide. Then after, say on behalf of some of our sponsors, live free to Atuachida, Kate Muchisa. Wakatoa na wataba itukaje mission to Atuachida. Tukute Yesu Only mwana kwandika Yesu Sai kurasi Sisa tuenasa Yesu mulakwazi. Hallelujah. Amen. Niyo anthem yitu eyabalwitiriza Yesu kandi omulimo gwo kumusima n'okumwebaza ahabwa byinshi konka ebyebembirwe isobe okushyikirira nimbashaba mwena n'omuturezi mwingi abakunkiza ebitinisa abakunkiza emyaka mukwatanise nanye tutere Ruhango mu ngaro mustere mnoga bange atiwe ko mustere abo bato kumanya ngo kusitane yatakwenda ngo ikintu kibeho konka aho kujya mu Ruhanga yitiriza mu kibeho icyo kugira ngo tumutere ki omungaro mnoga ukamasiyo tindukamya ngo arimo kwenda kumanya izina ryanje ugakwira kubariho nawe natinde Rushanga Kate Muchisa ya Mukama okuyawe icyo kibano kinyi nikitwara okwanjura bya Mukama himself abo kubarya omwana wanje ibuka bakurebe kandi bakusime okusima n'obudabeta kakushire ubwo yirukire nandishaba mu musimire abo kwatanisa nanye ni stretch kandi nebaka yamana hari mbwenu ni kapawa blanca bone wao komoruka tutikandi kunjewa abo kubechi echechi tichimunyenka kandi turi mushisha na hajira ringa na support mu mukazi obusonzi ebyakubayinde konka nyoni kireba kachukuru abo kuba na support nje mnonga ambwe na hari takabire wisi bona kuko mukasheshe ambwe patience aho barorona yokabizi okamurete n'abandi aye baronchicho wanje kore so nuko bigiye kore yongera kusima mnonga Ruhanga aza yo muhereza wa Mukama yo mbuzi imbere na All Saints Church
kandi atugikora kabira ryaha n'umbuzi titachirwa abashiraha arya ijo shitame kunuyo wishemwe mbweno kunwe chairman w'umukoro twahenda no kugira ngo tina chairman kumutangisa konka chairman konka yija twashemererwa twakwakira ndiyo muherezo All Saints Church kandi ebyabaho byaretera bamwe ababashira abagenda kandi mwe ebyabagumira mutakumanye abenshi nani byaguterenga rusibera hanze konka takasire kamwa kabito bakusoma bikuri ogomani bana kwanje ombuzi bani wanshabera kamwa katakumara nyangwe kose Yesu yotinjine abo kuba yakamaka tokabeze iwe shobera Zaburi yana na mukaga bagangara benshi bishome kigambo cya ruhangeje icyo kubanza ndiyo muhereza kandi kine wono gusuruzi ubundi yo niza ko bahereza Zaburi yana na mukaga utandikire ngo mu matwara aho aho tandikana na jambo kamanwe na aho muhamani nda ushobora gukoko banza umatwara bangana bo bongera buyitu yes kandi amane gito umuwezi ubuzima utabarambere byenda agwa kabiri naho bwecho turutina tukatina nobwezi yakwiduka inshozi zikasinjira hagati y'inyanja inshozi zikasinduka abizigayo gakahorera gakahinduruza nebumwe bukatengeza okwehura kwayo tukatina cyo nagenda kubagamba muterera hango mungaro tukatina nobwezi yakutengatenga nyoro bakwiza stani kamure bahu tukatina haleluya stani yatengatengeze zo muhanda mutsasira kutugambire shaha tukabura kuzishiriza stani yatengeze kitwaturu kandi yabashikire byo nagambira nari stani ashikire no kwakuriwe cyo stani tokachukuru biko stani tayenda birunji akija kwiba kwita no kutekereza so twatungaho butandu kandi pangu ahita amusimbura kuri yacibera so icyo cyaturabaniza mu stani yango astinse kokita tukakora ki tukati ngwe muterera hange ngare zindi samani haleluya emotoka zimwe zasigarayo na polisi na traffic na byaba kuba mnonga kokita twena magara gita hariya motoka nkikumina twena tina muntu wahikwabo akabi ahamagara mwana bakumanya ruhanga musime ruhanga byo icyo cyatwagamu kandi no kugira ngo nigendisa abo kugira ngo cyuma hagenyo isaha turemera kuziciriza ekindi ninyongera kusimarahanga abo kuba nine ko yatuhereza umugisha wa kabiri wo kugira ngo twibukeho tugarice duhica ninyongera kusima bakama bo mwanyogo directors ba university kandi abakwasa babagize kirabariho abo kutereza umwanya ecyo kubanza gukora concert ebiri 12 yo kwezi kwa mushanjo turiyo tutebekanisa kandi twarito cyatureta kukibagambe bakatuhereza umwanyogo kandi bagakaba gutereza n'izuba ukora press conference obansindire mudonga igumizamu nyongera gusimara hanga mnonga abatimu yanje management kandi umwana wanje onana yanjire kandi nijo kurata chairman w'umukoro wo gutumwa wa Mega Lodge owishe mahabati tachiwa naja kube yanjura akozireje mobilization kandi hamwe na manager witu omwana company wamanya hamwe na PA wanje my baby girl Patience where are you tikabara kusimira aha no sirabe twino kwira Patience nyumangu arnabize ko mwishoko nahabe rabe byabaho ayitwanze accident yago motoka inandumu yagumanazira mami humura mami everything will be okay mumusime bandi ni murusya umushiki wanje omwe kabo misho bakutera mungaruma takarire takanyire yebare umushiki wanje omushoko gabazire mukama gukereza haleluya bakwase timu eki kuterekanisa eki kandi bagenda bagumiza mukunkwasa aha timu twine wana Colin ogoriyo nayehenenga bakutera omungaro mushwange Colin bakwase omurimo gw'amaani tutambura munonga
nitutambura nonga kuruko mukashisho musizoni y'umushana gututera ikaye kwa driver witu wishemwe Edson alingali akubenasheza achirize atotakora wa driver bongaliyo nagabura abo kuba ryamutoma kwiti y'abaramuzo witu tuvuga kandi abo ndizo driver bamweta Peter na wetu twanto alternating kwa kuba bize Peter tuvuga kongano shatarwa ubansimbira abantu kuvuga magaragani bakabatwaro bakavuga iciro kabara kubyama ubanterera mu ngaro bantu baranga abo kumukeza kusima timu yanje nikashina ita management imbani yongera kusima ba sponsors banje ndaka mentioningire muterre ba sponsors banje omungaro zaman echo kubanza mwe bari echa kabiri mwe bari ku representinga mbona tukungubera ingamba mutaro tubakwera bagira ngo nebishuba birya United Nations bara muko yemerere batuma muterre bara no ngaro agatwakira mu birya director yamutwasa yabo mwojo murungi yatukunda todoragine tushikaya twongere bikurenga bandire mu sente nyinshi bakuzo guhunga burungi naza kubugamba tuya nenda kusima my brother big brother Jovan no banyabo obongo bwaine umutero mu ngaro abo ko bashamya mu kisebe cha sponsor tayoroni wedi yabale Jovan no representing erizoba nasheberwa embogoyo abantu bachimanya munaranga concert roko yo kubanza nembo wedi yebero kan director na dekayi obatsime abo tukundo utaruha abantu bakunda ko kai nabakuruha yabale tukundo utarama bebo aromana wanje konkade tukusa exfani algo mu sponsors ban utawa wanje aifani na tulinda kama kubena kulinda kizina yao okunitware motoke ko mukatara za Starbex janti yona abayo agatubakutera namashita kona ko kwendo se kukobora isi bakonjere ngara mashita naikaterembire tukambe twasipakije konkaye bari kufafiwero kanta ko mafiwero na twata sente zone zitukuba ntwende munsimere master o and elizoba yakoremera mu myinshi yabana kansara wanje inaje ikabyashoba master imuka mazima kandi baranda babona nabatatayize mu kintambo nabo master bakonjere karumazima nowe yavuga n'imodoka y'ishtinse y'imwareba V8 open roof rero nanye kafimba vibambarara ona tumwongere ngaro bashemererwa kuna utandu rero master yanzara bajuderi yanja calm down yari yatembera kuri yari yatera muka AC yanja tumura icyo kigambo ni chukuro mutukugando mutayibu ya danger yanja tumura machukura tayari westi ejenchiba my brother Peter ukuna benaze kwatagana nabo nashanga runyanyazi wena rya munyanyazi no munyabusare kandi basposa banje babiri bapata na speech mweti kuza kumenshoni ngabona ko kahati naikacha beshongozi kale kwemberere bandi mbona ati yo kundu mweshongozi chi ndigenka mushaba kabagambire chi mubaterero mungaro mburayo mwene mubasimire bakale muzetereza abantu abantu muzetereza abantu contributing to muzetereza school grade baba tusire wabonera yabari bari kwishomisha wanje oriyo mweshongozi mukuru kweta kandi upanda batakanyanje raka oro obwenora ntubantu rwana kane bitibye myaka ozama mutureba no mukuru na claiming ang muto janto umwe kanchize rengi onkarenga but we disagree agree ka sisters ninkukundo mushyo wanje kuruka concert mwabare kukagira nora ni mwabazyo isho asandi Peterson MA obunama munyanyazi bamwanga no mwakwanga no mwatrachi orube kanto kambra honga yebari aro and sister Usinje Anet mbakusime obwai na kasente wande bya kasente kwemaniza koma shongozo wa kasente no yemaniza Anet Pastor Nabuzi yebare kurga rwashamire oneje turukundo mumunsimbire ho bana rero haraho mara wabicira Maria
bueno mureba nabona mushana shabikira Maria Lady Diana yabari akazina ko namane twabihire kabakundibe ka sisters and we really up to sisters nore tushana no kushana yabari kumbere zo bwire kwawe nasi aha abeshongo zari ubwigo ndija mweta mateka yuji no mugiga no nagabesente ata nikutan yabari kwish aro washabizi na watache bambe absolute so thank you for coming nashemera aro nije mushwanje mweta aneta nibi tabi mushwanje yabari hayo mshija muhango big man no man shaka akatero ati tubona ndamaze mureba we kagati ahubwo yayimerwa mwarandi nawe mama nakakucengera amashongo noma bakureba yabare kumukunda mwaso wanje yabare kuba 12 nakutera twinde ka Yesu Royce ka Yesu ashobora na kucura abo bana kucura na nyene kucura ababanda bosha babiri abeshongozi bambi mwabare kwija kandi saka opportunity ne mwishongora ebye 12 abeshongoza bakwasaka bashitamyo kwa hariyo dafina namurebe nawo mushtamukunda dafini ncuma hono ukunda yabari otakazira ngo no ukunda ngora tuchumanye yabari tinde press yanje yatakishaga we natamane senti mukama kwerezo mugisha aha muntize sime media houses kandi chikore chona general asime bloggers, asime tiktokers, influencers. Ngwen kama gambe ahatari imwe. Abo banazagambo omwe naza kugira ati yoyandekera tinkaba gamba mwena bishana byona byakoma. Ko kalimba simba. Debo naye bahasobe nateka amashu. Abo bari banareba banateka amashu. Kwa mwisima babare kumpushinga adaman ganyu obunu mugishakweta kumanyu mazimara tine simo mungaro mubanterero mungaro are kumuzere nokalanda babiyabe oborengo kuraho tine social media mazima ore mwebare mabare kupushinga kandi kakubiha kubapushinga according to our managers tubashashu tubatazi koko bana datimiza kupushinga batisakora kafiti ya kutaho kariyan imuka bakutera munga ejine big brand ebale kunkundo kawama na mukaso wanje akahoba kadona kishikane bikashabiro mjenyi ndashikire uche no mabale kunkunda bishima kandi mabale kwekunda babiri atanye kukora bakunda na shemererwa Muchika TV NB mwenuka njireta mwebale no matinka kamba byomwe Jona media we nomere yachika mumusaya paka nonde content kandi jote pamba ofraya yanje no byako banakwate byakayi webale mnonga kutukunda nyo mutakanjira ngo kunamurekayo aroko tipuza kubasa shana maja press conference yone komagwa nshura akoka mutize basimire sister Winnie events ijaba kuterunga no yatubonereza onatia kaka musaneza kubeya mani basi mamwetero munga abana ndabute lesumu omchuro chukwe bibiri chukwe bibiri na abashabe motoka simuna mashita ndukora chini nyende motoka nduna mashita kandi ngendo chinge tunga ya wishi ona sister bili yanyu mwaso kwe kumbajire abantu mweto ishara kakureba tata nuntoka abo yao kahikaha ona nyayo motoka ka magatu bine yoko batata nunu amita bright komito kwenu family tukabweda tata nunu isha bazako baherezo mzinda bakoyansha mukana nishababa batero mungaro burumotoka yona batero mungaro mushisha baba mushite bivuro byaje yona nakora atabwe sente zonde zo kumugaro okusara na wahura waho mutera bright kalangena kugechata nikakakati najati pangwede chika atukumana ole basumu yawe bakunsimbire bantu mukwana presenta yiwazendera rukwesika bantu nyewe nasima kandi zakweza kachishano gamba konka buryomo wena owapereze motoka tikuza kuba mentioning ezimu amashita abatwire mukora radio kama bale kundangaje iyo bale Judith kundangaje mushwanje we ndijizo mama ofi
mwene buryo mwene mureba bakora nashemererwa naco neca nawe nayenda driva akagira wabura naba yawe ufite kwasomo mu mobilizinga omwahandisho tinkabasa kukora kubasiba kandi tinkabasa kugamba buryo konkamwe bari ekindi njanaza kubagambiraho arrangement ya concert naitwahika nechimbetire gweno kweta abanyamahurire mwena ko kumbezire kubamanisaho arrangement yitu eyo kundo mugisha mega lodge okosa mugisha gwa kamerezi niza kukoza kusima fans banje abambireho since day one ndukora posta ya shirinjiro 10 ya black and white ndukora concert yanje yo kubanza bakutayira mushirinjiro 10 mukankunda nchige waru 10 kaza 15 mukankunda okustaneliso abahagizi banje bakunda bishongoro byanje mwebare ni mungoziriketi oundi eliso nizima makanisa ndio muhereza ekanisa zona kumkikayo babeza platform yetabantu bamanise chintu tebekanisa kandi kigendaje ekanisa zona zikushora mu dini abambire platform n'abakiri kwenda kusimba mwebale mnonga ninyongera okusima sponsors bana nabasimire konko mugihe kigenda kubasima omulimo gw'omutano okunshagika obutosha bwona n'abenda mukabaho mukamanya mutinka yebasiza okupushinga ekitoto kyanje okukisya mukantamu amaani mbwenu nyenda kubanjurira nti 12 by'okwezi kwa mushanju twabure 11 kuhikayo ogwo mwanya okutima kwa University Inn aitwakora presage nugwo mwanya gumwe ogutukuza kuba turumu aha concert etwesire obundu mugisha mega lodge nimbanza ngo mwanya gushashurirwe tukubajirwa araina rero muntu nakora concert rero na mobilizing asha yamhero concert rero abuko mwanya tukukozeje no munshongeje muzimire ba sponsor abapira kasete kashashuro mwanyo loja na kusima bambe na korongosho wanje so nimba manisa ngo 12 chabire confirmed mutsawa tuya omukundi mugisha mega lodge nimba manisa ngo tebe kanisa zona zawire twine music system ninge bakweta public address nonji ayitu request kaboneza kukora University Inn aha tutebekanise tuti wabana bita bato batayire mu 15 kano abantu abatosha bakuru tubarekera mutwaro gumwe dr abetugiro mwanya muhango kwesente nyinjiko konko mutwaro tuzakuza mutugwachi rero twine VIP y'emitwaro 10 twagarika twagira tables twine family table y'emitwaro 50 silver table miliyoni golden table miliyoni 2 tables zona chitabisa abantu kukaga okuya wetanso nokutraba treating ni okutraba leberere so ninyeta buyomwe wena ngabikumunagiro kwa mushanju abadini kona abana bato abakuru emenyeto ekimechensi yon ekanisa etebekanisibeche abaniza bekanisa mwishe mushachike omurimo gwa ruhanga bimwe special arrangements ezitakora obyifure byenyuma eyo kubanza aramuketebekanisa y'abana bato no baratayire no 15 kontakti tunjeho muntu otwerize games ezo tumanye kuzeta bouncing castles ebyehubo za faruni face painting game mwena kasete kache akoshanga batireho bakumi 2 omwana wawe kwaruha abeshongozi aryaba nazana ekindi ekyandetera nayita abanyamahurire no kubahanuza ngo abeshongoza bundi yo nindanga bona bakonfamingire kubaho abamaharibo barya abatija bangambira abenshi babine business schedule abenshi batisha koko kuba 12 bakabika kare nibaza kubabara twine beti muwamuzi naga Kampala naza kubarya 12 twine abeshongozi binchi kabasa kubagamba ngo nabahezayo koko kumukubareba umberango flyers okutubashoma nabutakushoma bona 12 bagisha kunshajika
kandi nturongera kutera umuranga ba vendors aba bakunda gukora sente barakora sente mwishizoberyo abantu baryaha binji bibenda kurya nibenda kunywa nizimabo abakukijire myanya yo korora abakwenda kuza juice abacayi abenyama aba chips aba popcorns ngweno abatakize chine myanya mwishe mutushire kati management mwachireba twahereze myanya ebiri 12 abantu bitu batakweshasa bakitweshara kandi wogenoze gukora kasente ejo nacho naenda abantu twamanisa ngo tucenda abantu abo ekindi no kubamanisa shazo kutahamu tujaba tutahamu shaha mwenda zihangwe kokani ehanandi zabeshongozi abunyezire na nabandi abakunsha mu performing abutwakweta upcoming batayibita bacone bimuka mu kwato bwiri bashamunana imomwije then abagaristi tutandike shamwenda tweshongorera abantu mpaka eshazo kuhendera tusuruho abo abantu benda kurura beshongozi kandi abeshongozi twije binci munonga abatwara mpaka omuntu aharuhira akakwata umuhanda akataha ejo nacho nikisimira mukama twine comedians babireka China media otakashira kokoriyo naisha kandi yatugambira habwenshi atakashira twine yo abakuja kwa mazane mzano kandi nechinde chikwenda konjeraho nasima sponsors abaryaha ukaina batija physically ukabambire sente bampo bushajici kandi bariyo abamwe bariyo muhanda abandi bahika kugira ngo twarabanamu bagarukaye konka twineyo banyana bitu aba amite realtors limited abakuza amataka kandi abundi ukora nabo bambire sente nyinshi munonga kandi utoshabona nabashakika mu basimire mubatero mu ngaro zamana twine banyana bitu aba muri brands abatukora graphics zone kandi baje bazikora nabo nabasima nenda kuronda kuzecerwa Movit products umuzecerwa wa Movit abantu happy yaryaha mazima munchirize mbasimire Sister Rebecca nakwakira na my sister Sylvia babare kwisha mnonga nani basimira abantu ba Movit kabano my sponsors kandi abayire kugira ngo umuntu wenda orijo mu chief baza kwa bamuhereza amashita wo kwesinga kembo lyo wisha ubwo kwenda kusabika juice kaba kutera munga Deli nyenda musimira abantu ba Pepsi Cola ukapa tubasima kabenda ko kumenya karaba apa batebyo kunywa bambi anabatakine mukine mwena kama simu nayo kastabaje bahereza so abantu ba Pepsi Cola batire byo kunywa kandi utoshabona na baba bakubitu ebyo munyabyona nebyabo twa batero mu ngaro zamana obdoshabona na batubera kandi babine nakatuzo bakatuhereza Revival Media indeba hajechire ile batika bakora yisha na Anthony Kongaro Kengoro na Kamaka babona areba na Arthur mwene ngozi bana mama bari kunkunda babare kunjiro wandi kabumandio wandi babare kungamba hoje kandi babare musimire management wo kwati ko kandi ngajya kusima arabosa arubiteje Van White imukaba kutera umugaro muno murondo ryo bitubire mwebare abo nabo tubinaha batire mwaka sente aro gustatija Prince nawe akatwateraho twinde nabanyana bitaba team twinaha team abakora umugati murungi team muchajire eri marajire twine by Faith Hardware kandi nabetswa Rio Estates my brother Fred Nakashima mukana abantu bitu mnongo no kwenzera no kusimira abo abahajire okugura tables tickets mwebale batumwe kandi tables tuchizine tickets tuchizine no basakuhaga baba bekitobole ochikokwe no basakwongera kupataninganitwe abo kwalizo wage 12 esibachiyane chindi uyo mwana yagenda namanya product yawe ninga services zawe bantu barahangamwe ingongera kweta buri omwe niteka amajuni bashaba umwishe
ebiri 12 mu supporting abato n'abakuru abekanisa tuzukushora amadini gona mwishe kuhego mukisha gwa kabiri mwishe baherezo bujuzi live mwishe tugarwe mamana yashemererwa kundreba byomwa na Aisha ko kudyo litero muranga na yindura abantu munyacira kuranagarwa mamana kona narengaho neza omukaliba nakureba konkani byebyo kokamwe bari nonga imbasa kurezi ngoshishe kada ile cyane bechi important ojochi bueno tukenka kwipo no majyo kushemerwa kuko bakwici kanaga nagita necho nabagambe mandio umuntu jiro bereshaka obweno ukangarana konkanashe mwena byumutiriza cyaburaza kenesto ibuka bakutero ngaba kalungamba je radio sikawajekera Vision Radio eje omulimbo okabasipos bakoche karazamu UBC West ana tuwazekera mishika tuwaza kungandura manager musinde yazekera mosoko mwebale media houses mwe kandi ekindi ranka GenTV anijira Elias akora program konkababireho nakwati babiri habanje nyeka babiri aba gospel twena mutereje TV munga bapushika mnoga na this time njireba bapushika Grace Radio abazekera babatero munga Isaiah ari arho na Glory FM ringa batero munga zamani yes amobone yebale kwisha no pushinga chitu kandi digital yazekirwa Judith I think digital radio abantu batunagirire mutubona mu radio yona mu TV yona noza kwigoreba obuno bukisha ona teba bazarhanga muterera hango mungaro nabunagamba amazina nabuntagamba amazina weno rya mutarya okumanya ngo buno mucoine cyawakozire yabo kuzetika diye kubita yabo kuzeyo kutwa yabo kuzeya yemtwari kuri yowe kanye gafite bukiza binzima akwa kumorwe nibwo ndukutandikira nyuma mukozire chini kandi ngajya kutero maranga yacamuheru abarya nichenda support ikashe nichenda support bere byatsigarayo gukumire so burchimo cyo nachenda kuba client so nitero maranga kwa kuboryana obino kubasa kupushinga boniwe ukagura hotebo ukagura ticket niko kajoti nyona kutwera nakwakira kandi nizakushemerwa binoga MC nashemerwa yabarikwisha koko kumanye kuwisha niyo naenda kwera okumanye kuwisha bakusimbe mungaro zamani wena abanyawe kinamanya nagira okuyisha bwenu batu mundechere mukize ndetako koko nabashabe ayo muyiha banga yojere wafuka amashitaje wafuka motoka yeze zatomera ukanto bakanga nomwesiko ebyo nazakushaba hanga natibura ibiji imotoka zabane zasisikara omizina ya Yesu zakuzigereza abo baranga nomwesu nomweso nakubarachi bombero byenda wetu yaho byo narangaya kumaho abo kwa stane yana namwe chitaba bogana ngaya nga chakorachi chabaho wetu tuichiza takubanganisa ubyo nanisa kuhereza ebyo nanga kubimba ati ogomuzina rugamba kubi mbacho so mutero mungaro tubanza kusasiro wanagabura soda abo kubanyiwe nabo kucenga bamamu ninywa mirinda up wakakuna tumabirida bandetere tari sumeno wagabura soda na musasira kandi je yakatida yongero chitenesho makuru mulunga wagameno wabayanga buranya na musasira wanjye tera kubakira mukama simwe haleluya abasisika musha mwaka nyakanta kure kureye
batita kirwa konka ubu nakira kunyeta amahugane katikiro okay nabibyo nabitangorora cyangwa nawe ntenda kubamanyisa ngweteka erike munungagara in fact eteka kumanya ngo erike nyibona ko bareba ne mutino rafe kikore kisakaniro kandi narenga ayiye kumushaburo kugere gukire guta gumurejeyo abo kuba mwena tena we biri kumwe nayo be gukire guta nanazira n'ikiteka tikuvuje mu nyunda araye biri kumwe cyo ko kandi nawe nyoriza kurara kiro cyo gucamura yo mukaza ari mu moto hari yakikora kandi piti yijana ufuko sabo ko butarikiye mu bitera we kivura araguma nyunda icyo bana na yetombi we nyera kubasiyaho ubutuma korgari ya Kidiko Venerable Reverend Patrick Atwire twabatishimiye kuba tutandikire ibintu kandi nangwite bambe icyabaho twabarko abo kwa twavuga twazashe makeke twajya mashita kutwaragayo tubarabaho ati mwamatire windicators rumwisha nicyo twatine plan y'ibyo kuturazo mu convoy abo pe motoka y'itune y'abanesinga y'uburundi ya Kidiko ntine kujebera koka nahanga plan y'ejo kugira ngo dushigisha ekikwenda kubahamesana no kweta abantu abarigobwe bona barabintu bareba no kugira ngo iki kintu necyo mutara nyoko nanikisha na California nayobora nyuma bishizobe hariya motoka za bizari ati nayabuza motoka nisaguze namena natesa babeta mu motoka musire mwijaboda kashaka bahereza muse so when ntera kwasima muno ntera kusima obe team manager abo kubawe nana organize ite tutebekana so kwenyuma turonda funds nawe nababiriya mwiye mu mpaka hunga mpeka nishati nkarye bere bimurembenye kirigana mwana birohore meza tanari nyine cyendenisha kimanyisa ngabirohore meza uhango muno nishazire kiro mushambe cyo munonga kitari cyo gikene muzongere zikari so mwana mwiye mu mpaka kandi kuna aranzi ya bishongozi nareba ngo eki ni super team arabo bishongozi arukwisha ubundo yiracera ko kima bari yokwe abariya kamera na hata bishongozi bongeye kamera baziborekerezeho abaho kamtwina n'abakampara baza kwijana cy'itumba bakitire cyarengeseriza abatero mu gareza abantu so nabeno musimenta ko kawo kugira ngo wese ni yamunonge izoba n'ingendo umugore koko yaje kugora ganyense no mushe nukwendera yera kwaba nisangweche cyake cyurumononga tutarushorora mu dini tutarushorora mu Rwanda kanamba izoba rero 12 turabasika kufana na mjware kugira ngo ijojire suit abo kuba ekirera cy'urukuru mononga no kufiringa gape kagerachi ekiri ategetayi nawe nabo kwenda kuja netayi numuza kugira kizuba wakano wasakushanga etayi yako mene chanje na Kristo ijota siberengerachi etayi abantu rero kwija mu jwire kitezo kodo burimbo mononga mucendeza aho kwija mu jwire zahanze abo kubizobero haraba amasira agabantu batakareba mbere ati yewari yasi nakabagambe tumuri cyicereza murateka munanye mbogo extraction mbere utera kubasima kana no kweta abantu bona Pentecostal churches actually mereke kumara mu Uganda na bibisi na babi abasiramu bariyo kandi twenda kweta n'abakafira batina na dini aho kube chivuro necho kuburenge ati ejikane njirde yetega bakafira titamaje ndo mwenda kutushwe so bene ino chintu no kushemero kana bari kwa yero muchimanyire chimwe enteka teka yahuye twinevera asi abakuza
kumwana mugambi mukumye tugwapata abo kuboko abantu bakwijura ukwegura imwana gwita kwa kivenda zaberiyo baza but bosie koko bosie buzi bakarange the most delicious meat on this planet eva kweta po Fire. so hati zo Kenya na bendo ni planning ya kuja kiro kina abantu bateke cyayi abantu bakarange chipusi so buyobo wera iteka mwese ne kubarije beki kokoko imabroga yezo sikiziyeta bana abantu neziribwa biyo na nabari yaba abatwana bo kuziriya badise so izo yezo bakuru nawe cyo tenda kutero muranga ngo makanisa gona ngenda kusima bakwakire keti abakwana na mbere za report nazo fellowship page nazo hospitality naza yamba kama mazina ni mingi of course tikaga gavana na mnyano wanje niza gomoka yawisi natoka ringa biraza Prince Michael Church na wadachi mema mtaka chimanye so kandi tuisha umuyita Anglican Church of Uganda hatito kuomereza nichiterendera kuchikona na karakagizeki na karakaru kana ugenda basi nyowe ngiye ya person baba burizi bekense ya Greater Barrage ejiste yon na mbere mane twaleta yisheto yesi tickets mane bona abantu atanu nyenda ba ya orset shamana no kwishabarira kwebyo kurya tibiri zete starika kuzubarira so kakwisha nsakugerege ya plan ntubanza tureba bisho turebo ine style zo kwisha ntugutumchi kare ho star tokta senta mutataza bizo no wazi ntuzorera bana ero abahere sabona pastors ba bishops ya chidikonisi maruyomowe kandi oterwe na choirs ezite za Anglican Church na za Pentecostals mimi uchichona nchira kwa chiya kandi izobere ni mama tsakushemero security omucheko rwite ya security turugato kandi ya Ebola stroke kana sanje Royal Ministry of Health tujya kwati SOP zonas in press tustomo kwa delisa ya kama director nyera kwa ngoshabera hanga kare wabana nakurwara ombero kamwenda edwara hano jiwari nyecha kare waga orakuze yaza kubera kamukago yawalizeti washize kandi korabe onotana bonye nojodo mchikacho itatagiro wafa ningo banyabuzara meriza ndagero nabo kujya omuchikachani mwena abantu bakuje muchibura atagiro warwara atagiro wafayo atagiro mutowa yama karota akateka teka bachibura atachiyamu kana bawachi uhobereza ukorwo nibo bashaka kwisinde ebyo kunyama bagambira yaha bajya kabakobereho bambare ba TikTok big fashions bagana kunda mnonga dena babon bena tatubeteji bachowezi bine chikobe cha batwira bine chikobe bageta chowezi mwishe babarebe abanizarwa nabo boshina tabajire tikwana bisakagwe abanizarwa nabo betiju nada betiju jiro to manyemu niwe anaja mujudi aha dena ba mubatero mungaro twakumburaho abantu bambene babawo saja kwa kwata bababarira mbaganze mwiroko no binaka vyo just no bari ko kamwe byebi akoya media nareba ha DM soka ari kai musime niko wazechera kole media ani bareba aha kaka China media zechire because ni mreba mojo wa Jasmine kandi musimire omojo wijana tugambere drive isoni nimukaba kutero mungaro wakoroko mumango aba akamizi bakonjere nakandi esa simwe amazina nkobedo nomanya ebyanje bishatu byonka abo kushemererwa icyo kubanza no kubanza kusima bloggers media houses tiktokers
umunsi turumu umurimo mukora n'umurimo murungi Ruhanga bongere migisha kandi aguma baturindire ahubwo ahantu habinumba muro n'aharungi umuro. Icya kabiri nenda opusya our legend, she's now a legend in the music, Kate Mukiza kandi kumuhabiza abantu bona bisha gukora history. It's a beginning of history. Mwena bindeshengereza orwa every kuna byo kwezi kwa mshanju. I think it will be first history Mbarara or in Western region for gospel. Icyo ni cyanya kandi cya gashatu abishonga yobwire nenda kubagandira points zitu ezo kwaza kuhira mu tickets. Akweri ibyo bagandire icyo kubanza waza revival media either radio TV no funa ticket. All Saints no funa ticket. University in an avenue no funa ticket. Nanga oyine umwe kurga chairman ogomushisho abagati ntumweta dade ningasona ariho oyine ya mami witu ningasi munyanya zitwe abakora urwinganaho Kate ninge yanje benaza bloggers ababona barya bakoze mu murungi no batusia nebyo kandi nje kushabahanga kandi nje kweshengereza nasigazanto amite umuchosi girls waze no funa tickets zit ekinde kingwenda kushaba buri umwe ukongera ihakariya cyamani ebiri 12 ecyo kubanza ekitwa abaretiro mu university in ekino gukora collection itwine parking security kandi concert yawire ningasenya kewire ayitwenzuza ubundi services bestakunura kongatura kanisa imwabaguze tables imwabakwenda gura tables ntongera kuleta abo kuri 12 mwishe turamye timbise kandi tuyibaze kama derizina yarangare ukire abeshongozi bitwa Western tabwake tweka egeneta liciro abo kuba mwamya yinayiturije kana yinayituzanira mu 13 mwene tubashaba tubeshengereza mwije mutwabashanyarazi ninga mutwamani abeshongozi ba Western region gospel nabo tubapushinge bazarengorwa national nebyo Ruhanga bandindire ibale abakishimana tukashikiriza akasente nikatamu kimusha mashita bali chiburo drive byani kandi ukongera n'icyo Kate ine staff abije nabo nona asipasibire field tukora ni jana habida shakire basha amunana ni kwa Godfield naza no kuna no kwita twisi when staff abikora nabo mwemere n'umuherezo w'abantu babareba bura abantu chanchimayisachi chimasa kwalizo baliye basabutera abantu bakunyabo bakupesha tumwanyo jezi sample umuntu yaje cy'abantu 10 abarinde kijonja kusupportinga ninjanejesha we kangure ticket 10 leo isharo izobere bishire tukakoresha kaba pero nisha Baron Shemeli commercial manager ya United Agencies. Tukiwa kwa sababu kwa shati na kashande mtaje. Thank you so much. Silver Kamanji. Kama utasimwe amazina nilakano banyeta engineer Joseph kandi ni engineer wa National Sewage Corporation abakozi kama assistant engineer muri yambani but this time round ni umweshokozi kandi na n'umushyitsi sponsors kababiri and kama zinga umushyitsi cy'abishokozi no kumanyisa abantu mwena mu Holland Bouncing Castles zirwa zabana zo kuzanisa n'ibindi byona kandi komombesho kuzaba kumugwa bana muri tabatetsi abanyoni za kurara izobe yo abana barete tubeshongorre akani za kurara kuko nashigamba so na abantu bakuru konka orunako boniza kweshobora gospel iyonka hamwe n'icyo cyo mutetsi cyonka aho abana abo tukunda no dena bahani n'ibindi abo za kubitero bundi ebyo bakunda tegereje tukwiye muri ejo munji ubuki nizwe nza kubishongora
mwene ntumaliza muri abashijana n'abakazi mwijana n'abakazi banyu abako bakunda mnonga mbeshongore hani kumva mwisho wanje hani mama yeshikumdiwe chara mgongo hani okchira vyona umdenya manyamnya omtetsi hicha omte lofachina wamtaweche novanga fona tuchumanyengwa vanga nzovakanya nenyinji so onakonza question nza kuchira then shoga ya kabiri Kate Moshimanyango director wa team oko company oko ni Kareka TS ninga shi ndeke ko supervisor wa team bakery no manyango katanga kale no corona shimanya chumuku supporting achiruku biyinya atandi chiri sinjiroko so message yanabo kutera hasa chinto chikambo chiyambeleza na sponsoring katosho kwa sponsoring abandi abakundi bituge na kesho wakakali bagoti akayo katambula TikTok oyo tunateka brand yetu then shonga ya kabiri ndo ho company opo nkora muka senior brand ambassador kandi PRO ningashika kambiriza wonkiga hako batari nimbani achigwe kugambira ugambo bye abinji omurimo rwitumbanye tawa tegezo ukiga kugira ngo ushaka kunima nimamwini wendaki so yantuma yanjira ngo naindagura tebo ne azina inaza gure ikwiyoga yuko mpango yinde kwene kandi nainango akwesentezo agaraka gure tickets zo kugarura abantu bakatete Church of Uganda kabutosha aboko ba omuchacho omwe n'enkonje mpango ya Church of Uganda ya Katete so nanaenda ku that Sunday before the day agare tickets abashoma barashoma so abakoza kuba babiri batureba kandi abo bareba tinde zinto wirowe imambuye go service ya Katete mwasho no na ticket sarongo tendo bekeri sarongo wembogo ngashi Mr. Mugazi David ebyo yatuma mukumanise otherwise nanye niza kwishongora kandi nanye nayihereza yuko mutwe niza kwishongora abazo na 60 kondo dipansi ndo nishongore abantu abo ko nyanyaze nikunda muno mbeno awewe ugamba bice dekapendera ndashisho. Thank you so much, brand ambassador Embo. Kate ubari kukunda no mpaka nikamparo nyetaka atugero kwekongo na bibiri ndaza kuba kayesko taye ashoba washiwa gashikwe wachikwe takashikwe tubaka mutahize yewe empiazi no mushaho ndenda kuzireta taza kuganda kuzikuwa nepia Museveni chu okuko kugabe bwena wewe zato kutete chibuchi leze shamu na abantu bakamare abantu bambarira hano yana Katete ifa hanya kusamba kulikane echo chebiro 12 kusamba kulikane paka kusheshe kari no kushamba samba kuse mulema kwakira tushemere akugisha ngoro biriwo tugiye abasimbuzi abanyanga abanyangira ki buzima kivuge cyose kinyarwanda kivuge muraho neza manishimwe cyane barama mana Peterson MA cyangwa Nsengiyumva Peterson bize neza uyu munsi ndanezerewe kuba muri uyu mwanya Izobe ryashobora kuba arikwe turabakunda cyane twabonye bene wacu bavuye muri Kabare ese mwacecetse nkavuga abantu ntabwo ryango n'ikinyarwanda okay twagaruka kunyambere w'igi none nshaka gushimira mushiki wanje Kate Mukiza
tumukomere mu mashi. Yes. N'ubundi turahangaha turashima Imana kuko waduhamagaye muri uyu mwanya. Ndakubwiza ukuri tuzagushigikira n'amafaranga n'amashiringi yose birahari. Amafaranga tuzakuririmbira ko nawe usanga kuririmbira mu birori byacu cyangwa muri konza. Niba guhamagara bene wacu tuba muri Kisoro mu Rwanda bafumbira akazi abanyarwanda n'abanyarwandakazi mwese ndabahamagaye ko mwaza tukashigikira uyu Kate Mukiza n'abanyankore n'abanyankorekazi mwese ndabahamagaye nimuze. Jewe ngiye kugura itike 5 bari komutisha waba uri mukobwa ari jewe naringira Giovanni tugiye kugwishurira indirimbo imwe muri studio bari komutisha jewe naringira Giovanni bakushurira mu studio abo kuba kamushanga na mayininga kandi akwishongora dinamwe kagire nabuzo mugenyo bwanya mukana so nyone ngere Giovanni tukitesa tukuma tushanga umushongozi muto tumutware chwera umu teba gendo kwa thingi Giovanni munga tuzakushashura cyesho muri studio just bahanga kuhirizo musha yabo mutetserga kandi utasoro cyaka bandi kucheza zikora umuhehaga umuhehaga nakibazo tuzamukirisha umuntu ujya kumutwara bangira mugambe n'umunyabure cyo kubanza Kate Mukiza yabatware tutarya ukatyahawa kubira umwana witu kandi wabicu kurebera ko wabe cyo kurebera ha abantu bari bikana muzabishi yabari mronga unanika yawe my brother unalipita yabari mronga kandi kakasango cyo rangambe gukora cyone nituzaka chikora tuyishika mali ba umucyo bakunda cyane onone muri ba program mwese mwebare akazi keza mwebare kugeza kuri undi rwego murakoze cyane turabakunda cyane ba program God bless you mukomeze cyane turabakunda imuka mushiwe imuka yajira mukabana bakunda amazina ganje banyita Businje Aneti nanyene mwashongozi Kate Dizaha na abachuma nyandeba WhatsApp cyane kubereho mukana tubone kunda ndongo ahana tamone mtoya nje tano kukanza bizakushaka kazi yaba naguzi